Chung now joto siyo jekma bai chung talamari ha bodo chung sare bonaya I don't need to repeat we all know it inge successfully roto talari lai ha talari lai office talari chu ako chuya sidre jini chung whole sapung watemai ha chini public room sa cost ke from 7 am onwards chung body came chuya if the officers were to cooperate bro chore chini public interest ba panda cooperation ke chung body came chuya kham ke yang khamu কিন্তু जों बाइदो दमो जोंनि डीएम नि मिसकंडक्ट नि कारण बुं कोऑपरेट खियान बा पांडो पब्लिक इंटरेस्ट नि बा पांडो एलाकाउ नो दिन बा पांडो जों गुनो साइज एकौ खारि माया आबो पांडा जों बाइदो दिनो मांगा के तो जोंनि लेभेलाव जों स्टेप बाय स्टेप थानाय दिनो जों फर्स्ट स्टेप दिस इज द ओनली बिगिनिं so we will let you know what we are going to do we are going to very short conduct a party meeting tini sario ongnai जों साख्लाय रिनाय स्टेप बाय स्टेप जों माखे थानाय ताव जरा ब्राव जोनो कोनो आगे सामक्रय आबो जों फुग्राखा फ्राय बिथिनि एक्शन कन्टिन्यू तंनाय जों तिनि सारि मीटिंग ये तो हामबाय मैडम हाइके ताबसुक जरा कोनो मेसेज मानियो कोनका तिनि नि जे ओ तालार लाय माने अबो फेवगैरि जागनाय दा जों फेवरिनाय आबो तिनि जों समयरिहा मुख्यमंत्री बो बिनि खुयो सोहा बुंबोरो सारि सावो एक्शन नादाय सावो जेता जों थ्रु सोर्स ऑफ जों जे खामानि मुताबे आबो बुं बिनि गाव मते जों नायनानै to state minister chief minister to respect you he is the all in all executive head of the state jumbono sonman you bini kaw mote chu harane ke tawo jung yai ke jung to chini continue khena chuwa ke tumaya we are accountable we are responsible public wa pana chung kaw ma sanai public nang mono chu carry out ma khenai bo jaga chung officer on thai kaw chini kaw no chung thai place ke enge chung public ma sanai tine chung je chung tini block khemo ba officer dong khemo chinim chumo yabo public ni demand se no ni demand ni dimya sara de yes public unuti nayo na unuti de nai na ya sade ayo amo panas chung mawo amo boso nang sanai chung nang no khari nai chung next chung makinai ini sari meeting unge to hambai madam haike chung to nukha gumuti hangkor ni bisingo kaisa dm ni habanogo aro naima thangrok bai brigade ro dagarlai mani kuno haike tini o oroni SDM habanok ni bisingole kuno obaherok bai naima thangrok bai kuno obaherok adonglai na ngordi mi abu chung meeting asukha ang over telephone tin SDM sa roni onupam chakraborty chine divisional magistrate bunu bangsa there won't be any violence sinoro violence ongla discipline babe peaceful babe democratic babe chungro chung deputation rinai unoro hangama ongla we have assured from our end no violence abun ko panabro ro security hote ba asu deploy khiyana chor ma bugmia madam haike tai very surprising tini median bis ko ma sa sinai angle puruskar serim chuha entire Gomoti district ni jotosu line department tongmo tini hol glang bra office bisingo office bisingo nge taw maro chu maku wala office haram plus government of Tripura bro under pressure no bro tuno makri khai chini action ni adaria how come other days I am the representative of this area ang sio kuno somoy phaike 11 ta somoy office khulang ya somoy chamber khulang ya office main gate khulang phono jaga jaga bro ni section tomble aro office paya aske amar gari puncture se aske amar komor bet na se aske ite pare na ase bristi lot of excuses tinke pai ko horglang tomai office bisingo Gomoti district office obano horglang all the staffs are inside since last night they didn't sleep chung fluri khachini dam chini unity we have shown chungha jebra chuno asu jorele manik mai sa nai mane mala ha bose accept khemala ha armo ye chung boto tini to hormat sia no habram sima to tini horgla area chung next course of action thangnai chung no soon we shall let you chung sane no hambai to media madam kaisa question dm to all IS officer by any brown chung mai si civil servant ne chung ha public representative voice of the people brown ha they will implement the government scheme by the policy being made by the public representative in collaboration chung samma ta ne boli bini personal bo DM office na bin personal সম্পর্কে বং ওয়াইন সো ha nabo bahai ke wan so abo to bini matter nu buno se sulti ang abo samai